Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім. Біз Батумидамыз, біз Грузиядамыз. Осы қыдырып жүрген бағытта Түркменстаннан кездестірдім. Қазір мен қазақша сөйлеймін, сіз түркменше сөйлейсіз. Қаншалықты біз бір-бірімізді жақсы түсінетінімізді байқап көрейік. Бастайық. Сәлеметсіз бе? Көпсін түсінмедім. Шын дейсем, yani bir dakika aydarım. Yani köpsün düşünmedim şu an aydarım. Көпсін түсінбедіңіз, е? Ядыр düşündüm. Денің дадын düşündüm, қарын düşünmedim. Сіздің есіміңіз кім? Керим. Керим? Менің есімім Балнор. Таныстым. Мен де танысқаныма қуаныштымын. Сіз Батумида тұрасыз ба осы жерде? Әлде қыдырып келдіңіздер ма? Осы жақта өмір сүресіз ба? Вы здесь живете? Нет, мы здесь не живем, мы живем в Тбилиси. В Тбилиси. Да. Тбилисида өмір сүресіздер сол жақта, иә? В Тбилиси yaşayaptım. Қанша жыл? Ailem, başqalarım 5 yıl. 5 жыл? Жақсы, түсіндім. Сіз Тбилисида оқисыз ба? Оқимын. Университетте оқисыз ба? Жоқ. Мектепте? Нешінші сыныпта оқисыз? Қазір 10 10-шы сыныпта? 10. Жақсы. Грузия ұнайды ма сізге? Düşünün. Грузия вам нравится? Қалым. Жақсы. Түркменстанды сағындыңыз ба? Оны düşünün. Вы скучаете по Түркменстану? Жақсы. Қандай қалаларда болып көрдіңіз Грузияда? Yeni düşün. В каких городах были в Грузии? В Грузии, в Боржоме побывали, Батуми, Боржоме, Тбилиси в основном. Да, в принципе, да. Бакуряне еще были. Хорошо. Да. Хорошо. Теперь вы можете у меня спросить на туркменском, а я попробую ответить на ваш вопрос. Простые вопросы. Adınız ne var? Adınız? Benim adım Balnor. Balnor. Siz deydiniz köp davet yanınız, yurt dışına çıkıyorsunuz, davet yanınız. Neşin yurdu oldu mu? Neşin yurdun içinde oldu mu? Түсінбедім. Сколько стран вы по этот путешествие? Жақсы. Мен 11 мемлекетте болдым. 11. 11. Тағы да сұрақ. Еще вопрос? В голову ничего не лезет. Грузия қарадың ма? Маған өте қатты ұнады Грузия. Адамдары тамаша, қонақжай, тағамдары кішкене ащы. Мені түсіндіңіз ба? Жоқ. Онда кішкене өзгеше екен, түркмен тілім. Вы были в Казахстане? Нет. Что вы знаете о Казахстане? Не знаю, говорят, очень сильно похож. Да. Это раз. Не знаю, говорят, напоминаю одного Нурлана, напоминаю, говорят, Сабурова, да. А так, в принципе, честно сказать, большая страна, говорят, очень, опять же, похожа, возможно, чем-то нашими традициями, нашей культурой. Но, в принципе, нет такого глубокого знания, что происходит в Казахстане, честно сказать. Hi. Hi, salam alaikum. What is your name? I'm Einar. What's your name? My name is Balnor. Balnor. Are you Muslim? I am. Okay, what is your nation? I am Azerbaijani. Oh, yeah. Great. But yes, a little bit. Little bit? Yeah. Okay. I guess we can also practice to speak. I will speak in Kazakh. You will try to speak in Azerbaijanian, so we can think how much we understand each other, because they are like Turkic languages. Yes. Okay, let's try? Sure. Maybe you can first try. Okay. Salam, ben Einar. Memnun oldum. Salim, men Balnor'mun. Tanışkanıma қуаныштымын. Maybe you can ask me some questions? Okay. Senin жасың нешеде? Sen неше жастасың? I couldn't understand. How old are you? 20. 20? 20. Men 24 жастамын. Do you understand? No. 24. 24. So you say Jew instead of you. Yeah, you're right. You're right. Okay. Sen қай жақтансың? Қай жақ? Nerelisin? Nereden? Nereden? Ben Azeri. Жақсы. Мен Қазақстаннанмын. Almatı? Алматыданмын. Yeah. What do you know about Kazakhstan? I know a lot about Kazakhstan. Can you tell me? I know that it's like big, strong,
Central Asian nation with Turkic language, with lots of resources and rich culture. And I know how Kazakhstan, as well as other nations, post-Soviet nations, were struggling by the Russia because of Russia was trying to assimilate Kazakh people, and in 70s because of like artificial popularization of Kazakhstan, how Kazakh people became minority for a while, and now like Kazakhstan is getting strong again. So I believe in that nation. So Okay, great. Do you consider Kazakh nation as your brother nation? sure, yes, I consider I believe in pan-Turkism. I believe that like all the Turkic nations should be related to each other in a strong connection, and nothing could separate them. Okay. Have you heard that Kazakh language changing from Cyrillic to Latin alphabet? Yes, yes. So I guess it will be more easier to read, yeah? Yes. So I guess Azerbaijani also with Latin alphabet. Yes. During Soviet Union, they've been writing in Cyrillic. Yeah. But then they became like Turkic Latin. Yeah. And actually, Turkic Latin was created in Baku in early 20th century, and then like Ataturk brought it to Turkey and adopted it after Ottoman reading. So I guess like Latin Turkic languages is like our future, like of Turkic people, or of Turkish people, of Azeri, of Turkmen, of Uzbek people, of Kazakh and Uyghurs. I believe in that. Wow, you are great about that. Okay, are you studying politician or maybe history? How well you know? I'm not really studying, but I am kind of decolonization activist. Okay. Yes, and I believe in, of course, decolonization of Turkic nations by Russia. Like I'm really empathic about it, because I don't want Russian influence on anything in the world, and and also Caucasia, because like Caucasia is also part of it. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Фатима. Вика. Амир. Откуда вы? С Астрахани. Классно. А по национальности вы кто? Татарка. Русская. Казах. А вы говорите на татарском? Да. А вы не говорите? Да? На татарском или на казахском? А, на казахском? Хорошо. А вы можете на татарском языке сказать какое-нибудь предложение, а я постараюсь перевести? Давайте. Мин синей яратам. Я тебя люблю. Сразу видно. Давайте еще посложнее. Что можно сказать? Давай на казахском. Казахский более сложнее, чем татарский. Хотя говорят, что похож язык. Мен бүгін барам клубқа. Ух ты, клубқа барасыз ба? Сіз неше жастасыз? 18. 18, сізді клубқа кіргізеді ма? Иә. Хорошо, жақсы. Сәлеметсіздер ме? Салам. Сіздердің аттарыңыз кім? Benim adım Fidan'dı. Benim adım Fəxri. Менің атым Балнұр. Қай жақтансыздар? Қай жақтансыздар? Қандай мемлекеттен? Memleketimiz Azerbaycan. Azerbaycan. Мен Қазақстаннанмын. Çok hoş oldu. Мен де танысқаныма қуаныштымын. Жақсы. Тбилисида нешінші күн осы жақтасыздар? Неше күн? Екі апта. 2 həftə. Қалай сіздерге? Несімен ұнады Тбилиси? Yaxşıdır. Yəqin soruşur. Yaxşıdır. Buranı çok sevdi. İnsanlar bize çok isti gelir. Hem de şehir özü çok renklidir, koloritlik. Renkli. Anladım. Bura bize isti geldi. İsti gəldi. Çox İsti geldi. Burada sıcak ya. özümüzü yaxşı hiss sıcaq. etdik. Sıcak. Жақсы. Қандай ұлттық тағамдарды жеп көрдіңіздер? Тағам. Yemek. Қандай? Yemek. Қандай ұлттық? Традиционный. Haçapuri severim. Хачапури? Ben çok yedim diye biraz ama yemekler Acavuri. tatlıdır. Acavuri də yaxşı. Sonra migrenski haçapuri. Yemekler tatlıdır çok. Ama biraz yağlıdır. Siz neçə gün buradasınız? Üçüncü gün. 3-cü gün. Yes. Hoşunuza gelir bura, beğenirsiniz.
Мен YouTube блог түсіремін. Әртүрлі мемлекеттерде саяхаттаймын. Жақын арада мен Ресейде болдым. Ресейден шекарадан осы Сакартвело мемлекетіне келдім. Грузия. Енді ертең Арменияға жолға шығатын болдым. Azerbaycan'a geleceksiniz? Siz Azerbaycan'a gözlüyoruz. Gelin Azerbaycan. Azerbaycanға келеміз бұйырса барамыз. Жақсы. Қазақстан туралы не білесіздер? Kazakistan, Almatı, Astana. Sonra ne? Болдыңыздар ма Қазақстанда? Келіп көрдіңіздер ма? Benim dostum var Kazakistan'dan. Ben Amerika'da yaşıyorum. New York'ta. Yeah. And I have my friend. He's from Kazakhstan. His name is Janat. Жанат. Yes. Okay. And, yeah, he told me a lot of things about Kazakhstan, and I love that country. Okay. Yeah. So maybe do you know some famous people from Kazakhstan, or maybe culture of Kazakh people? What you can say about that? Maybe you have heard, like maybe traditional food of Kazakh people. Do you I don't know, maybe I'm mistaken, but remember the song "Я это ты это я" Murat Nasirov. He's from Kazakhstan. Yeah. Yes. Okay. Yeah. What else? Yeah. And you guys have a lot of good food and kanina. I never tasted, but I wish. What about Azerbaijani people? Do they eat horse meat? No, we don't. We don't. Yeah. We mostly eat lamb.